Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza kandi umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana reka twongere kandi kubifuriza kugira ngo akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse birumvikana mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification bityo rero mubone amakuru mu bimbere muce ukubiri no kuba mwabona amakuru yamaze kuba umuranzi. Turi ku mugoroba wo ku munsi wo kwa kabiri itariki zo ni 23 z'ukwezi kwa 12 turi mu mwaka wa 2025. Umwaka turimo kugenda tugana ku musozo wawo ari nako tugenda twinjira turimo kugenda dusatira umwaka wa 2026. Ubwo rero reka mbanze first of all mbifurize noheri nziza rwose ndetse n'umwaka mushya muhire kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe anako kandi mbabwira nti ikaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba aho mutwumva muherereye. Uyu mugoroba rero nubundi tubonye amakuru yihutirwa cyane, turavuga tuti uko byaba kose aya makuru tugomba kurara tuyabagejejeho yaba iminota mike tukayibagezaho, ariko update nk'izi rwose ntimukazicikwe. Biteye bite rero sasa ndagira ngo mubanze mu balancing icyitwa demokarasi kirimo kugenda kivuza ubu hano muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC koko birashoboka kuba ariyo mu by'ukuri ifite kuba ishobora gutanga demokarasi kurusha ubutegetsi bw'Kinshasa. Ibi ndabivuga nshingiye kuki, reka wenda twakabundi twinjiriye muri rijwi kugira ngo twinjiremo neza abantu mwese mubikurikiye gatanu kuri kagenzi kako. Reka twinjire muri ubu buryo. Mkongomani krize inatupiga. Reka dutangire. Mie jina langu kwanza Emmanuel. Mimi niko Mkongomani krize. Ati kwanza nje izina ryanje nitwa Emmanuel. Ati ndiko ndu Mkongomani. Natupiga. Mabanki azifunguliwe, tuko natoka kukazi tunarudia munyumba mona na mai. Ati amabanki hano Igoma yarafunzwe, ati yewe n'ikibuga cy'indege kirafungwa, ati muri make ibintu bimeze nabi, inzara ni yose, ati urebye ibintu uko byifashe situation muri make ihagaze nabi, ati ibintu ni ibindi reka dukomeze mwumve. Ati katukomeze twumve. Aeroport ifunguliwe lolote hakuna tano luko juu tukakuwa na ile mabanki zinafungula anvyo zinaanza shuka tunezipata na shie mvumene hizi rudi inezi rudia tena Kongomani na fani ni zamani na sama fete tulikuwa naona mangombe zinakuya. Aragira ati mu minsi yashize, ati mu minsi mikuru mu mafete kuyafita, ati habaga hari inka barimo kuzica turimo turarya, ati ibintu bimeze neza, atariko ubu ngubu inzara iratwishe turi kunywa amazi. Mana yanjye umva rwose Parachinja hakuna tena na ngombe ngine, tutasema seo population ife nini ikule njale na tutesa. Ati rero mu by'ukuri ati ibi byose ati ntabwo ariko bikimeze, ati kuko icyo gihe twararyaga mu minsi mikuru bicaga inka, bati abaturage bose asangaga banezerewe barimo kurya bameze neza, ati amabanki icyo gihe bagafunguye abantu hari kubona amafaranga, kandi urimo kuvuga cyo wasanga nta n'igikoroto cy'icuma nta na account banki rwose yari afite, ariko nyine byabaye ibintu byo kuva ko amafaranga cyari wari ikibazo kubera banki, ariko yego nibyo ntabwo abesha n'ibindi byinshi cyane, atariko ataho M23 igiri rwose aho ifatiye aha ibintu byabaye ibindi. Wenda mbere uko twinjira sasa kubona giraga ngo mbumvishe cyangwa se abona giraga ngo twerekezeho bo bavuga amagambo atari meza ku buryo ari nka gisekedi, sinzi ko barara mu by'ukuri hano n'ubundi sinzi ko barara kuri ubu butaka bagihumeka umwuka w'abazima. Reka tuanze twamamaze tugaruke duhita tureba ibyo abandi bo batangaje. Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi, twabazaniye promotion niyo mpamvu mumbonye ahangaha. Rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera, akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 17
15 z'ukwezi kwa mbere. Promosiyo rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoid cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promosiyo mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompwe Sinyerse muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, reka dukomeze rero sasa. Navugaga nti reka dukomeze amakuru yacu n'ubundi tureba uburyo ki abaturage hano bari kwitwara muri iyi minsi mikuru, aho ibintu byakomeje kugenda biba ibindi. Ubu tuvugana rero sasa, reka manze mbereke hano muri iyi myigaragambyo iri kubera hano muri Kivu zombi, yaba Kivu Amajyepfo ndetse na Kivu Amajyepfo, aho bakwereka ko ibintu bikomeye, abaturage bari kwigaragambya, ariko noneho hatangiye kwamo ibintu bisa naho ari ibintu bidasanzwe, kuko urasanga bamwe bari kwigaragambya basa no bari inyuma ya M23, ariko abandi bakigaragambya basa no bari inyuma n'ubundi bakiri ku butegetsi bwa Kinshasa bakiburyamye inyuma. Ariko ku rundi ruhande icyo nshatse kugaragaza nuko M23 yatangiye kugaragaza ko ishobora kuba yatanga icyitwa demokarasi. Ibi nkabivuga nshingira ku kirero, ngashingira ku kuba ari nkayo mu by'ukuri cyangwa se nka Gisekedi baramutse bavuze nabi ariwe uri gukontorora ibi bice, ibyaba mu by'ukuri kwanza turaza no kugaruka ku byigeze kubaho, ibyaba ari ibindi. Ndabishingira kubigeze bakora imyigaragambyo yagiye ikorwa mu buryo bugiye butandukanye hano Igoma. Abenshi ntago byagiye bibahira, murabyibuka bitwa bazarendo bari gukora imyigaragambyo, abenshi abahibu cyangwa se abajere babadutsemo n'abasirikare barabarasa, abenshi barahagwa. Icyo gihe ibintu biba ibindi bintu birakomera cyane. Rero na n'ubu ngubu iyo bagerageje kwigaragambya muri bice biyobowe n'iki gisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo biba ibindi. Ariko se kubera iki hano mu by'ukuri muri Kivu zombi navango bice biri gukontororwa na AFC, kubera iki aho bari kwigaragambya ndetse bakanagerageza no kuyisebya nitubone mu by'ukuri hari iki kintu kidasanzwe kiri kuba, hari no kuba bana bikoma? Ese iyi ni demokarasi gusa mu by'ukuri, cyangwa se nuguha uburenganzira umuturage byo ku rwego rwo hejuru bigaragara n'ubundi muri AFC M23? Iki ni kibazo mu by'ukuri ushobora kuba wakwibaza, nanjye ubundi mo ndibaza. Gusa ariko ikigaragara cyo nkuko ndi kubona biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ariko byandika bibogamiye ku butegetsi bwa Kinshasa, ibyinshi birimo biragaragaza ko ibyo mu by'ukuri abaturage bari gukora byose basa naho barimo kuvuga ko ari umukino cyangwa se ari ibintu byateguwe na M23 kugira ngo amahanga noneho ase nacanganyikirwa, ngo mu by'ukuri ngo abure ngo donc babe bakomeza kugenda bavansa, mu gihe aya mahanga yo agihugiye mu kureba uburyo ki mu by'ukuri abaturage barimo kugenda bigaragambya. Nibiri gusesengurwa n'ibinyamakuru cyangwa se n'ibitangazamakuru bibogamiye ku butegetsi bw'Kinshasa. Gusa hari imyigaragambyo yabereye hano muri Sake yabaye ku munsi w'ejo. Imyigaragambyo twayigarutseho, ariko noneho ni imyigaragambyo nagaragayemo ikintu twakwita ngo ni ivanguramoko, aho abaturage bamwe bavugaga ko mu by'ukuri ngo M23 ngo irabamara. Bakoreshaga amagambo bavuga ngo abatutsi ngo baraza kutumara, ngo bitewe n'iki. Wenda ntabwo ibi bintu nanze kugira ngo mishireho kubera ko ntekereza ko ntabwo ni ibintu bitari byiza ko wabishyiraho ngaho ugiye kubyumvisha abantu, kuko ni ibintu bitari byiza. Gusa ntekereza ko abantu bakurikira ibiganiro byacu, abantu badukurikiye kuri platform zacu kuri za X, ntekereza ko bo twagiye tubishyiraho ama video yagiye atandukanye mwagiye muyabona. Nanabashishikarize mwese gufollowinga
X yacu ni Eugene Official, ngira ngo muraza kuzibona ari ebyiri nuza gusacinga. Iyo uri buze kubona mu by'ukuri turiho ndiho namba agapira ka jezi ariyo mu following, kuko iyo twari dusanganwe barayihakinze ariko badusigira access, bivuze ngo dufite kuba twayi postingaho ariko ntabwo ari twe tuyigenzura. So rero twageze ngo tuzamure X yacu, tugomba mu by'ukuri kuzajya tugenzura tukagira n'ibindi tuyikoreraho byacu nyine dufite access, aho utashyiraho ikintu ngo bagihanagure. So rero niyo mpamvu turi kubaka iyo ngiyo mumfatikanya, ahubwo musimbuke munayifollowinge, mwandike kuri Twitter ngo ni Eugene Official, muze kureba nyine iyo ngiyo ndibuze kuba muri buboneho ifoto yanjye nambaye jezi niyo yacu, cyangwa se ijezi y'umutuku ya Arsenal, yes niyo muraza kuyifollowinga. Ubundi naho murazajya muboneraho inkuru, kuko ari n'igihe mba nagiye nshyiraho amakuru n'utwo tuvideo mbabwira tutashyira kuri YouTube, mu by'ukuri mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kuba baduha ibihano, kuko hari ibyo YouTube itacyemera. So hanyuma rero nkavuga nti imyigaragambyo iraha iteye ubwoba, ndetse yatangiye kugenda ibamo amacakubiri. Bishobora kuba byaratangiye ari ibintu byoroheje, kuko ndatekereza bagiye banasaba uburenganzira mu by'ukuri n'ubundi mu buyobozi bwa AFC. Ariko noneho ikintu gitangaje, impamvu ndimo ndavuga ibi bintu ko ari ibintu bagomba kuza kwitondera, nuko byatangiye kuba bizamo nicyo twakwita amacakubiri. Ariyo mpamvu hagomba kubaho cyitwa pay attention. Iyi myigaragambyo mu by'ukuri M23 bagatangira kureba, kuko hari gutegurirwamo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye binakomeje, ndetse hashobora no kuzajya hagaragaramo ndetse no kuba habamo impfu za hato na hato zidasanzwe. So hanyuma rero ibyo ndimo ndagenda mbona byo ntibisanzwe. Hari imyigaragambyo yabaye hano muri za Uvira, hari imyigaragambyo yabaye Igoma, hari yabaye hano za Bukavu. Ariko no hano muri Bukavu imyigaragambyo nubwo yabaga, impamvu ndi kuvuga ibintu bishobora kuza kubamo n'ibindi. Ubu tuvugana na makore kuva ko Wazalendo zigambye kuba zafashe agace hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Reka wenda tubanze twakire mugenzi wacu Vincent, noneho sasa twinjiranemo, sasa tugende tureba n'izi nkuru zindi ziri kugaragaza ko Wazalendo ziri kwigamba ko zafasha agace. Bimeze bite? Byose tubyinjiremo. Mutangazaji Vincent, wiriwe neza? Uburenza bwa Paita. Urakomeye cyane. Ndaho ndashima Rurema. Vise, hanyuma hari amakuru ari kugenda acara ku marezo sosiyo agendanye n'imyigaragambyo. Ibintu bimeze nabi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi tuvuye ku myigaragambyo gato, hari nandi makuru ari kugaragaza ko Wazalendo zagaragaje ko ngo zaba zafashe karitsiye imwe hano mu mujyi wa Bukavu, ariko no ku rundi ruhande mu mujyi wa Uvira naho mu nkengero Wazalendo na n'ubu bakiri kurwana, bari kugerageza ngo barebe ko bafata nk'udukaritsiye tumwe na tumwe batugenzura hano muri Uvira. Wenda reka duhere hano muri za Bukavu. Bukavu muri karitsiye bita Panzi niho Wazalendo barashe mu gitondo batatanya bigaragambya. Yego. Ndetse muri komine bagira no haza kugaragara umurongo muremure wa Wazalendo bitwaje n'intwaro. Ni naho baje kurasa isasu rimwe riza guhitana umwe mu bapasiteri b'idini riri mwa kino gice cya Bukavu. Ariko ntabwo twabyita yuko bashaka gufata umujyi, kuko ni ibitero byo kugira ngo bakangaze barebe ko M23 imeze. Kuko nkaza Panzi barace bombi imwe bayirasa ku nda y'abaturage irasenyuka, barasa n'andi masasu yakoze. Umuturage ari umwe yambwiye yuko barace nk'amasasu agera muri 20. Yego. Bahita bageze bagira muri komine bagira naho bararasa, ariko barakomeza baragenda ntibahatinya. Hanyuma tugarutse kuri iyi myigaragambyo Vise, ni imyigaragambyo navango MV turi kwitwaramo giprofessioneri, AFC bari kwitwara giporo. Bimeze bite? Kuko ni imyigaragambyo iri kugaragaramo ikintu twakwita ngo ni demokarasi yo ku rwego rwo hejuru, kuko umuturage ari kwigaragambya ashigikira uruhande ashaka. Aha twagaruka nko ku byagiye bigaragara mu myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo, aho saa 9 hoze nshiraho amajwi abantu bumva umusore avuga uburyo ki ngo MV turayabahemukinga, amabanki arafungwa n'iki byose. Ariko se ibi babikora ku bwa Gisekedi mu bice bari gukontorora. Ibi byo urabivuga hiki?
harimo ibintu byinshi navuga nk'imyigaragambyo nk'uko nanabikugaragaje mu gitondo. Icya mbere ni uko nabonye iteguye mu buryo butari bw'ikinyamwuga, nk'uko nabonaga imyigaragambyo abayitegura bayipanze bagashyira abantu ku murongo, bagakizamo akavuyo, abirukanka bakagira uko bagenza bagenda babayobora. Ndetse bizyo nari ntacyo bugaragaje mu gitondo. Icyerekeranye n'imvamutima z'abaturage byo urabona ko buri muturage ari kuvuga bitewe n'uruhande ashyigikiye. Mbere nk'uko abantu abaturage bari Masisi bamwe bavugaga bati M23 turayishyigikiye ku by'ibyo yadukoreye, yatumye tubona umutekano, yatumye batwibiraga inka batakiziba, yatumye batwicaga batakitwica, dufite umutekano. Ariko abandi bo ku rundi ruhande bakavuga bati M23 turayamagana kubera yuko baraturagiza inkoni n'inka, baradukubita, barimo batumye amabaka mfungwa, batumye ikibuga cy'indege gifungwa. Ati ku bwa mbere hakiriho leta ya Tshisekedi mu minsi mikuru nk'iyi twabaga tubona ihene, tukaba tubona inka, amabusheri arimo abagata, ariko twarabibuze kubera yuko M23 igenzura bino bice. Ati turasaba yuko M23 yava mwa bino bice nikomeze kubigenzura. Ati kuko yatwicishije inzara, ati kandi twicishije inkoni. Icyo ni igite kimwe. M23 n'abashyigikira bakavuga bati turifuza yuko AFC yaguma mwa bino bice ndetse ntive mu mujyi wa Uvira uko MONUSCO ikavamo ikagenda. Ubona yuko buri ruhande kumwe tuza abanyekongo buri wese icyo azindutse arota kuvuga kivuga, n'ubundi ariko byagenze no mu imyigaragambyo. Ya ndimo ndabona rwose amakuru menshi cyane arimo kugenda ngeraho ngo ingabo z'abarundi ngo zatangiye mu gihe imirwano kirimo kugenda yerekeza iyo za Baraka, ngo mu by'ukuri ngo iki gisirikare cy'u Burundi ngo ntabwo cyishimiye kurwana cyambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banzi imyenda ngikubitisha, niyo mpamvu nabibonye byo bavuze ntabwo bazongera kuyambara. Ntabwo bifuza kongera kwambara imyenda ya FARDC na rimwe, ariko ababyanze n'ubundi bari bubohe kuko babonye amakuru yajya ava i Burundi avuga yuko abo bagiye bivuga benshi bafashwe. Abandi boko bemeye kuyambara. Urumva haracyarimo gucikamo ibice. Iyi nkuru numva twazayigarukaho mu makuru yacu ataha mu buryo burambuye, twamaze kuvugana nabo neza, bamaze kutubwira ababyanze baboshywe bajyanywe, ababyemese bayambaye bimeze bite. Mu buryo bwiza twazayigarukaho. Vise inkuru rero sasa nagira ngo tuhite twinjiramo, ni inkuru nava ngo ni y'umunsi nyuma yuko hari kwibazwa ese uzakomeza gukurikirana ibigendanye no kugira ngo habe hagaruka agahenge cyangwa se ibintu by'intambara bihagarare muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ninde uzabihagarara, ninde uzabihosha? Amakuru aravuga ko ubu tuvugana rwose MONUSCO ngo yaba yashikirijwe izi nshingano. Bimeze bite Vincent? MONUSCO niyo yashyikirijwe inshingano zo gukontorora ko agahenge kubahirizwa. Nk'uko ejo bundi hakozwe inama nyine yo kongerera MONUSCO igihe cyo gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nako byagenze, babaha inshingano zo gucunga umutekano, inshingano z'ubuhuza hagati ya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko mu zindi nshingano babahaye yo gukurikirana agahenge ko gashyirwa mu bikorwa, yego, kureba uko ibintu bigenda, bagatanga raporo muri UN. Ikindi bakahagarara hagati y'impande zombi zihanganye. Nk'uko byatangajwe rero mu kanama k'umutekano ndetse bikaza kwemezwa na Antonio Guterres. Yego, ubu MONUSCO niyo ifite inshingano zo kureba uko agahenge kubahirizwa kurenza urundi rwego urwo arirwo rwose rwakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba barahawe inshingano rero mu nama y'umutekano yabaye yiga by'umwihariko ku butumwa bwa MONUSCO mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Resolution rero 2808 akaba ariyo yafashe icyemezo cyo kongera manda ya MONUSCO ndetse bagatanga n'izi nshingano nshya. Yego, Ambasaderi w'Ubushinwa rero muri UN witwa Sun Lei akavuga yuko abona ko kuba MONUSCO yabungabunga umutekano ndetse ikaba ifite inshingano zo kuba yahuza abahanganye nayo byazaba ari banganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bwazaba ari byiza, kandi no kubahiriza agahenge ko yahabwa n'imbaraga
ziri mu bushobozi bwa gisirikare nubwo batari bagira icyo babivugaho niba igihe hagira uruhande rushaka kurasa urundi babatandukanye bakoresheje intwaro bavuze ko nabyo biraza kwigwaho yego abantu bamwe babishimye ariko ku ruhande rwa M23 bakavuga bati ntabwo tubishima kubera yuko MONUSCO yagiye ibogama mu bihe bimwe cyangwa ibindi ati rero n'ubundi ishobora kuzabogama ikaba yabogamira ku ruhande rwa leta kubera yuko byaje bigaragara mu bihe bimwe ko abagize MONUSCO bafite aho bahuriye n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gucuruza amabuye y'agaciro cyangwa mu gucuruza ibindi bifite agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo nka Riguyu ndetse n'ibindi bisanzwe bicuruzwa mwa buno burasirazuba bwa Kongo. Vise twavuga rero buriya twabigereranya no kuba buriya ikigaragara hashobora kuza kuba ikibazo n'ubundi tukabona izi ngabo za MONUSCO arizo ziri kujya hagati y'izi mpande zombi aho bari kurwana nko kuri front line bigatuma n'ubundi habamo ibibazo kuko twabonye n'ubundi izi ngabo guhamugana iyo babigize bigeze aho bene aho ngaho akenshi zikunze kugaragara ziri ku ruhande rwa Kinshasa. Ese ukuba bahosha iyi ntambara bivuze ko bagomba kujya hagati y'izi ngabo zihanganye cyangwa se izi mpande zombi zihanganye baragahosha bate muri make ni nk'ize nshingano bari bahaye bari buze kubikora mu buhe buryo? Ntabwo modalite y'uburyo bwo kubikoramo bari ko inshingano bazibahaye usigaye ni ukugenda buryo ki bari buze kubikora kugira adahinde kubahirizwe nibyo n'ubutumwa bwavuze ati bakwiye guhabwa imbaraga zo mu mafaranga bagahabwa n'ubushobozi bwa gisirikare urumva iyo bivuze ubushobozi bwa gisirikare rero biba bivuga yuko igihe uruhande rumwe ruzanye ibitandukanye n'ibyo uru rwego ruri gucunga urumva ko ushobora gukoresha intwaro n'imbaraga za gisirikare turacyategereje yuko rero nabyo biza kwemezwa ku buryo MONUSCO niba M23 bayibujije kwavasa yakavasa, niba MONUSCO yayirasa, niba igisirikare cya leta bakibujije kwataka AFM 23 niba bakirasa nabo dutegereje niba ubwo bushobozi baba kubuhabwa. Yes, ubwo rero navuga ko ari bikomeje kugenda bigaragara mu by'ukuri hano ku mirongo y'urugamba cyangwa se muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeze n'andi makuru Vise, andi makuru rero n'ubundi nahitwa ngo ni Katumbi yatangaje ko ibiganiro bihuza abanyekongo biri gutinda kandi ngo nibyo bishobora kuba byakemura ibibazo byahangaha. Nibyo Katumbi arabizi yuko ni umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi avuga yuko rero uburyo abona bwakemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki gihe ari uko habaho ibiganiro bihuza abanyekongo bose nta n'umwe uhejwe. Akavuga yuko ariko ko abona ubutegetsi bwa Kinshasa butinda gutumiza ino nama nk'uko Seko yabivuze. Yego avuga ati barimo baratinda kuko igihe icyo ari cyo cyose bazatinda niko ibibazo bizarushaho kwiyongera. Ati byari bikwiye yuko hatumizwa inama ihuza abanyekongo bose noneho bakagirana ibiganiro bigaruka ku kibazo musikiri hagati y'ubutegetsi bwa AFM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'indi mitwe ya politike, abanyepolitike batari mu mitwe ya politike, societe civile, abanyamakuru, abaturage, isengero ndetse n'abandi bahurira n'ubuzima bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaganira ku bibazo bafite muri Kongo noneho bakabishakira igisubizo. Mu kwandiko rero yambutse rero akavuga ati nta cyizere mfite cy'uko ibi biganiro bizatumizwa kubera ko barimo baratinda igihe byakwiye kuba bitumizwa. Byari bikwiye yuko bitumizwa vuba noneho abaturage bakaganira kugira ngo bashake umuti ukemura ibibazo bafite nk'uko Seko yabivuze ndetse n'amadini y'abaprotesta bivuze ko ibiganiro ari byo byakemura ibibazo biri muri Kongo nk'uko bigaragara buri munsi. Aba nabo baracyanyotewe rwose. Katumbi aracyafite gahunda yo kumva azayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo koko? Yayobora kubera ko na Tshisekedi uyiyobora ntacyo amurusha kandi afite experience, yayoboye intara ya Katanga yiyobora neza, yayoboye ibice bitandukanye yiyobora neza, yayoboye ikipe nayo kandi kuyobora ikipe ya football ukayobora imyaka yowe nabyo bigaragaza yuko ufite leadership muri wowe. Ntabwo rero byamunanira kuba yakiyobora
usibye ko kugira ngo abe yagira ayo mahirwe ariyo yabura, ariko kuba yabasha kuyobora mbona yanakiyobora neza kurenza uko mugenzi we Tshisekedi akiyoboye. Yes, reka twigarukire rero n'ubundi muri za Warikare. Birumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa ko muri Warikare ngo Wazalendo ngo yategetse abaturage gutanga ihene z'umunsi mukuru. Abaturage zene barazikurahe? Nibyo muri groupement Kisimba muri Warikare mu duce dutandukanye Wazalendo iri mu itsinda bita MCD Renovo yategetse buri muturage wese mu mudugudu yuko akwiye gutanga ihene kugira ngo zihabwe Wazalendo bazirye mu minsi mikuru. Cyane cyane abaturage batuye bita Baruko, Mukondori, Banatumo na Banangoyo. Muri groupement Kisimba nyine bagiye bategekwa yuko buri muturage azajya azana ihene nk'igitambo cyangwa nk'igituro kugira ngo Wazalendo bace gukora umunsi mukuru mu buryo bufatika. Babyise ko ari umusoro yateye nyine n'ukunda mu baturage, ariko abaturage bakavuga bati dusanzwe tubayeho nabi, ariko nta kindi turakora kugira ngo turengere ubuzima bwacu, dukwiye kubikora. Bamwe mu baturage bagahamagarira abayobozi ba gisirikare yuko bakwiye gukora ibishoboka byose, noneho iyi Wazalendo ikaba yakibwa intege ntikomeze kubangamira abaturage. Abandi bakagaragaza yuko ari ingaruka z'intambara nyine zabaye mwa bino bice bitandukanye na Wazalendo, noneho kubera kutagira ibyirya kandi ari leta zishyizeho ikaziha n'intwaro ikabona kwishora mu baturage. Barasaba yuko leta yagira icyo ibikoraho kugira ngo abaturage babone umutekano, kuko bikomeje utayibonye ashobora kwicwa cyangwa agakorerwa ibindi bikorwa bibi. Aha, ndumva rero ibintu bitoroshye naka na gato. Vise duhe n'izindi update rero mu by'ukuri mbere yuko tukurekura. Update Kamere mu gace bita Tuwe.0 naho bita kwa Murima. Yego. Hari abaturage benshi bavuye mu byabo, ubu ngubu baburaho bajya ariko bacumbikire mu nsengero ndetse n'amashuri mu gace ka Rumanya, Kicula, Kasonge, Mukela, Canada muri groupement ya Bashikumuku. Bakaba bavuga yuko bakomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane cyane abari mu gace bita Babugwe, secteur ya Tanganyika ndetse naho bita Mutambara muri Fizi. Bakavuga yuko bakwiye gufatwa n'abaguye kuri antene aho bita Fizi, bakareba uburyo bagezwa mu mazu, nubwo hakiri ibibazo by'uko Wazalendo zishobora kubagirira nabi. Ariko aho bari mu nsengero ndetse n'amashuri bakomeje guhura n'ubuzima bw'uburyo bashobora no kuhandurira malaria nk'uko abaturage na societe civile babitangaje. Tunyarukire mu gace ka Beni. Yego. Gace ka Beni aho bita Eringeti, aho bita za Komanda muri teritwari ya Ituri ndetse n'utundi duce dutandukanye. Avuga ubwicanyi bwakorewe abasivile babiri b'abacuruzi. Bikaba byarakozwe n'abakeka ko bashobora kuba bari muri Wazalendo. Bakaba barabikoze rero bagamije kubiba, none abo bacuruzi bateye imigeri baricwa. Abaturage bakaba bagize ubwoba cyane batabaza FARDC yuko ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo abaturage bagire umutekano mw'iyi minsi mikuru. Tunyarukire Kindu. Yego. Kindu haje kugwa indege indi muri Airlines ya Congo. Ya Boeing 737 bari 800. Habura noneho ingazi ikura abaturage abagenzi mu ndege ngo bamanuke hasi ku kibuga. Yego. Bisaba yuko abagenzi bategekwa gusimbuka bakagwa mu kibuga basimbutse, biterwa skandali. Abantu barabagiye aviation civile ya Congo imeze ite, indege itagize pani ngo ibure kugwa, utanga idafite ibikoresho bihagije. Nibyo biri kuvuga cyane kwa kino kibuga cya Kindu. Tunyarukire Kinshasa ariko tugaruka n'Igoma. Yego. Itaka rya UDPS ryatangaje yuko ribabajwe n'umurwanashyaka waryo wari perezida mwa kino gice cya Goma wafunzwe. Bakaba bamutabariza rero bavuga yuko AFM 23 ikwiye kumufungura nk'uko basohoye itangazo babivuga. Akaba ari uwitwa Kakule Kibido, akaba rero yarafashwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2025. Bakavuga yuko ari inzego za AFM 23 zamufunze. Bakazisaba yuko ngo yarekurwa cyakagezwa mu zindi nzego zibifitiye ububasha, ariko ngo ntafungirwa ahantu hatazwi nk'uko itangazo basohera bivuga.
tunyarukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko tugaruka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko itishimiye uburyo ki M23 yatangaje ko ivuye muri Uvira ntivemo. Bavuga yuko ibyo byabateye impungenge yuko bishobora guteza n'ibibazo akaba havuka intambara y'akarere. Tugarutse Kinshasa. Yego. Uwitwa General Major Padiri Jonas Muhima aho niho nagira ngo tunereke yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'uko atumijwe ariko ntiyaje kurekurwa. Ubu ngubu yafunzwe nk'uko amakuru abivuga. Yari yatumijwe amaze kwisobanura ariko bahise bamufunga. Numva twasoreza n'ubundi Uvira. Yewe ntabwo turasoza Vice kuko hari byinshi tugiye gusa n'abasesengura kuri zo update utanze. Kangaruke muri Uvira ntacyo. Muri Uvira guverineri wa Sud Kivu ku ruhande rwa M23 yatangaje ko agiye kujya mu mujyi wa Uvira kuganira n'abaturage. Patrick Bisi Bwangwi mu makuru yahaye umwe mu banyamakuru ta Balahiga Janvier yamubwiye ko agiye kujya kugira ngo aganire n'abaturage noneho uburyo bateza imbere igice bakontorora. Ariko ku rundi ruhande guverineri wa Kinshasa nawe w'umujyi wa Sud Kivu yagiye kuganira na minisitiri mu gusura abahunze ndetse no kubahumuriza. Mu myidagaduro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kubona tike yo kujya mu gikombe cya Kani. Yego. Nyuma y'uko batsinze igihugu cya Benin igitego 1-0. Kubona tike yo kujya mu gikombe cya Kani. Harya Kani ntabwo iratangira. Ntabwo iratangira 2026. Yes Vice, hanyuma wenda tugarutse gato muri iyi nkuru hari amakore kuva ko ngo witwa General Masunzu, Lieutenant General Masunzu ari waba yatumye General Padiri donc ngo ne wafungishije General Padiri. Aya makuru urabivuga hiki? Yamazikiye aba ba general batandukanye bakomoka mu Rwandofone bafungwa. Uyu ngura bizi ko yayoboraga zone militaire ya 14 ni warushinzwe ibikorwa. Ariko agize uruhare rukomeye mu gusenya M23 muri 2013 mu gusenya CNDP. Yagize uruhare rukomeye mu bihe bitandukanye gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa. Birashoboka rero yuko ashobora gukekwaho kugirana uruhare na M23 nk'uko nagiye mbona bamwe babyandika. Yego. Ubutegetsi bwa Kinshasa butari bwatangaza nyirizina icyo akurikiranweho. Ariko mu yandi makuru nuko yaba ari Masunzu, yaba ari Yaze, yaba ari n'abandi batandukanye ngo bagiye bamutangaho umuhamya ku byo bagiye bakekwaho. Rero bakavuga yuko aricyo cyaba cyatumye nawe atumizwa noneho agafatwa akaba ari kubikurikiranwa. Hanyuma Savise tugarutse wenda tukagaruka hano kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yagaragaje ko isa naho ibabajwe no kuba M23 itaravuye muri uyu mujyi wa Uvira. Mu by'ukuri ibi byo turabyita ngo iki biraza gusiga Amerika nta kintu ubona mu nkomo mbone zawe gishobora kuza kuba cyahinduka n'ubundi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubihano n'ibiki byose bagenda bavuga kubigendanye mu by'ukuri na M23. M23 nibyo nakubwiye ko yakoze ikosa rikomeye cyane gutangaza ariko igiye kuva mu mujyi wa Uvira kandi itazawuvamo. Bishobora kwigiraho ingaruka akaba habaho n'ingabo ziza kuyirwanya kubera kino cyemezo yatangaje n'igishyire mu bikorwa. Kubera ko gukina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi ni ugukina n'inkono ishyushye. Ni ukwikorera inkono ishyushye isaha ku isaha tugahura n'ibibazo bitewe n'abategetsi ba Amerika kuko iyo bakirishije kenshi bashobora kugushyira ku mutwe kuri liste y'umutwe yitwaje intwara ariko witerabwoba. Cyane kubona n'ubutegetsi bwa Kinshasa aribyo bwifuza. Urabona yuko nari nakubwiye ko AFC-23 yatangaje ko igiye kuva muri uriya mujyi kugira ngo Tshisekedi yemere kugidoha kubera ko yari yabanje kwanga kujyayo batavuye mu mujyi wa Uvira. Ariko birangira babeshye batavuyemo. Niba uyu munsi guverineri wa Sud Kivu avuze yuko yagimaze kugera muri Uvira, ibyo ni bigaragaza yuko batavuyemo. Niba hari ibimenyetso by'abapolisi babo barimo ni ikimenyetso kigaragaza ko batavuyeyo. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresheje ubutasi bwayo
uvuga yuko batavuyemo ni ikimenyetso gifatika cy'uko hashobora kuvuka amakimbirane hagati ya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite ubushobozi bwose, bafata imihano bishingiye ku bukungu bakabishyira mu bikorwa, AFC M23 igahura n'ikibazo gikomeye. Bafite ubushobozi bwo gufata igihano gishingiye ku butabera, bagategeka yuko abantu bo muri AFC M23 barenga imbibi bafatwa. Niyo gutangaze bafata. None visi warabibonye ntaganda boss kwafatwa. None visi Zunze za Amerika nuko zabishyizemo imbaraga. None visi n'abandi rero kuba bafatwa Leta Zunze za Amerika zibishyizemo imbaraga, bitewe n'inyungu babifitemo, ni ibintu byoroshye. Cyane cyane ko ni Abanyafurika kandi twabonye yuko ICC ubona ari nk'urukiko rwashyizweho n'ibihugu bikomeye cyane cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagamije gucira imanza Abanyafurika. Kuba batanga rero instruction ati bari ari mu bafate byakoroha. Ikindi kuba batanga instruction bakavuga ati turashyiraho igisirikare kibarwanye ku mbaraga, nta minsi 2 cyangwa 3 byafata bidagiye mu bikorwa. Ndamubwira rero kuba M23 yarakoze irikosa ryo gutangaza ibintu ntibikore no kwishyira mu kaga. None vise ubwo ibintu biza gutuma ntibiri buze gwa credit cyangwa se biri buze gutuma nubundi iki cyemezo cya Kisekedi yafashe kivuga ko ngo atazongera gusubira mu biganiro na AFC, ibintu biza gutuma nubundi iki cyemezo cye cyangwa se iki cyifuzo cye kitagira ikibazo n'iki na kimwe donc gitera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kibazo na kimwe ubutegetsi bwa Kinshasa bwagira ko bwanze kujya iki kubera yuko AFC M23 nayo icyemezo yari yafashe yabeshye. Ahubwo ingaruka zose nibyo nakubwira ko zagaruka kuri AFC M23. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yasabye ngo, ntabwo yanasabye, ngiye ko simbona nko gusaba. Yategetse ati nimuve mu mujyi wa Uvira. Kubera ko direct ntabwo USA ariwe muhuza wa AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko kuvuga ngo umuhuza yaradusabye, ariko ngiye ko mbibona ko yabategetse, barangiza ntibabikore, kandi uwo muhuza yabibasabye abisabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bivuga ko bari bafite ibyo bumvikanye. Yego. Aha ni ukwishyira mu kaga, aho bagakura ubutegetsi bwa Kinshasa mu kaga. Ubwo rero Vincent numva niba nta zindi update rwose twasoza tukaza kugaruka no mu yandi masaha. Urakoze cyane. Yari mutangazaji Vincent rero twari turi kumwe rwose kubigendanye n'ubusesenguzi ndetse n'amakuru nka update agezweho. Ubwo rero nizere ko mwese mumeze neza cyane, nizere ko abatarasubscribinga mwamaze kuba mubikora, ababikoze namwe nizere ko rwose like na share murimo kugenda mubikora ku bwinshi, kugira ngo mukomeze kugenda mushigikira uyu muyoboro wa Eugene Official. Hanyuma reka duhinire hano amakuru yacu tuze gusubira mu yandi masaha. Turabakunda cyane. Ciao.